thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule ral thom keng Misual rual te hian tap mai ngai lowa abik takin silai ne na biep in lu sil tu te phei chu an tap ngai lo le zual ani mase makteu main Congo rama thingtlang pakhata chuan soifia hlei theilo thil ma ka thenga mi thatura training chuak sipai te chu naupang chi ang mai an tap ani tuntung kan video a chuan chu thil khendan mak tak chu kan en hodon ani Congo hi movie kan mu thin ang not ani lowa a hlo tak zeta tharum thona po thleng na sa hle thin ani he rama thingtlang khotam taka chuan Sunday an in khoma piangin chu an hun to pani theiti fereng chuin hunan mang thin ani kan thil soi tur hi building him tak security guard le camera mga ven him ni lowin building na ran mai abang thing achung rangwa niya chuta chuan ring tu te chun nun chan thei ring din muna ting chuin an in khom thin ani pastor Mrmchannel chu he ko ran te takte en kol tu pastor ania kumsari chung lo en kol to ni ani chu milar tak ani ran lowa zuitu tam tak po nei ran lo ma se Pathian le ko ran ho tek manga itu ni Sunday piangin mi somna somrup ma a Pathian thu soi thina ta chuan an tong trai in fakna hlaten sa ho thin bokani chulai ram bial vel chu helpol sang tangin an thununa an du hun hona ron kalin poisa te ei do te le thil dang an du piang an lak mi thina ni ko khan ho te chu an run tum bik thina a chan chu ring tu te chuan rin na te be sei na te an neya chung thil te chu heng hel hoin nuai bo an du ber te nia tin mi pui thunun tum tu heng hel pol te ta na de khir ber chu hlau ve mai lo ring tu te an ni thin wang ani pokani thal kholum wang lai takania Sunday tu khat chu ni chu achian ma tangin khuwa chu alumina uap chur to a Sunday dang ang thawin Christian te chu an in khom tan na hla sa an zai ri le an khuang ri te chuan kho chung chu alwa khat le to ni nau pang ho chu akmala ma chu tan thut tira nu hoin nau pom chuin an to ta an nung bera chuan pa ho le mi pa ho an thuwa an vai chuan Pathian lama chau an rul ruan pe hlomani pastor Mrmchannel chuan tong tai thil ti theina chung sang te Pathian in ami te angai thlak thin zia te rin na nen chuan thil ti theilo om lo thu te sarmona mi pui te chuan ngun takin an lo ngai tha chu tianga Sunday dang ang thawa hunan man lai chuan thil dang lam tak alo thleng ta thut mai budrit tak buna pen ri le thin rim tak le vin tak thu pe o an theta a in khom ho chu an ngoi ta thuap mai ani pastor Mrmchannel chuan kong khar lam han en chuan mi som ni ai tem lo ra thuam keng lo lu tak muwa chu mi te chuan an mayan tuam vek bokani ton ma mi dang chunga an lo ti thin dan ang bokin in ring tok takin an ron kal le la hloma an silai ken tluk zetin midang tel ka ti bai taka chu an ra thum thaber adi tian triani ti chuan biak in chunga chuan in sem tarin chuana turan block ta vekani ahlung lama mi pa ho chu run pen chuak fatin chu mi te le nu na ho in kara chuan an run tla zep ta a ma se enge ti thein nei chuana ra thum engman nei ve bok si lawa sipaiten an tam ne zong bok sia chuti chung chuan an nu pui fanau te thlawang ho turin an ni ho chu an ma chon ve taran mai ni chung sipai pol ho tu ber chu run pen chuaka midangin an en dan le a che zia tang reng chuan thuai tu ber ti a hriat hli a dia ama a in tilal thiam boka pasang le sek tak mai ania aming rum hle pokani he pa hi tual chung tharum tho na tel rang thin ania nun nalak mai po hre na nei lo mi ani ti chuan han hoi kualin ko khan mi pui te le pastor chu muang chang in han the kuala aral thuam lek chuakin pastor Mrmchannel chuatin ta biak in chung chu re thua pa tun ma ring tu dangte an rin na wanga lung chia thlak taka an to thin ang bok khan helai muna lo in khom te po hi an din muna him ta lo le ni ma se pastor Mrmchannel chu malama silayatin tu lama chona pen chuaka an how to pa ni na chuan heta in local chan in ti main kalo tong trai sak photang che atia helpol how to pa chuan thamlo takanui so pa in tong trai ani tong trai da chon silai mu adang thei ni rengem mi tin lo changa chuti lai chuan anaw de ho po chon lo nui hama ma se pastor Mrmchannel chu an diriam na wang chon sam pha chung lawani aban ron phar chuakin
in phalemo phalloemo ka tong trai hrim donani achan chu Pathian in helai huna hian in tan ro manna nei wangin arun tir chawani tia chan le chuan an how to pan nui chu top chata pastor thu soi chuna thong dewemo thlo nei mi lawa an mani a ma chona wang chuan a ham phai deu te poni mai theiani achan chu helai mun vela hi chuan thlo na hi ral thuam thata kania he pastor in thlo na anei ve mi lo chu makti na thamani hrim ani Misual how to pa chuan a silai chu da tha chung lawa a met puak hek lawa ngoi rangin pastor chu a en top mai ani ti chuan pastor chuan a mit chingin mi zong ma chona tong trai ta a lalpa heng mi te hi ifa ten nia ma se tu na hin an bo me ka sual bumin an om me ka ni an thin lung te sak tu lo to thina an thil lo ti to ten arun thaile thina ni an ni chu iban pha kan oma iti tamin I chan chuk theiani tun huna nge hian an thin lung run khoila I omani ti run thriat ti rangche an ni chu I mangaya I en rang thina an tan kong thazok I ruak manani ti run thriat tir bokang che tia tong trai lai chuan chu huna chun danglam na run thleng tan ta ma se a hmuna omve ta no chuan thriat thiama har thunga chu hmuna omve te po chuan thuwa soifi mai dan po an thian dik chung lawani ma se an vai chuan engemaw takin a uap tin thria a uap tu chu mu theilo rit tak siani silai keng zinga pakhat chu a omanuam chialo ti hriat takin a veikul thuaka pakhat tang ve thung chu a khur tanta a ral thuam hum he sawin in thunu na tuma ma se a khur na satu tu thungani chuti lai chuan pastor Mrmchannel chu ala tong trai chun som zela a o chu chak zualin a tui tulani lalpa anni na dik tak chok mu fi atirla isiam chan tak kha anni hi mu ti rangche tol thatu le thil ti chetu ni lawin I fa ten nia ilal ramtana sipai huaisen za omle manga ina khat anni zok zia hriat ti rangche an mani for tu khai dia chu ti cha sakla an thin lung hlia tu thim na chu chem kiangla anni hi run chhuwa zale nangche ti na chamle ta ni chuti lai chuan an ruai tu pa chu silai vuanin a ding renga ma se a mil lan dan chu in khak to ni a mil rap takle amit meng rum takha bo to a makti le ril ru in sualin ading ton reng mai ani alu han thing dewin aril ru ti fim tum ni takin han ma se aril ru ti buai tu chu kiem pha chung lawa chu in chu uap tu engemaw tak chu na man tlat to ni mi pui in khom singa then chuan pastor tong trai mek chu an run zol ve ta boka atira chuan odim te ni ma se arei tula an tong trai ring ta tul mai ani chuta ral thom king pakhat chu arun thing thi tak nok maya asilai chu la hum reng ma se aphianga mitui run luanga a in su ta fai faya tong chua tum poin tong theilowin athin lung chung rila tang lo chuak lung siat na chun a ne em mai ani pakhat dang le chu lung lama tolin bang nge in atinga ara thom la hum ma se a koki in sep dor khopin a khur ve ta ni an throi tu pa chuan thil dan chu thunu na tum le ta anaw ti chu han ena thau turin han awa ma se ani po chu a o chuk tha fum fe theilawani thinrima in ti hlo yel han tum poin a thei to ngang lawani ti chuan ara thum lek nim ria in leilama han tin ta a taksa te po chu zoi zo ta hebuna arun kalpui a chakna te a thil ti theina le tharum tho nuama ti na te chu abo zo ta ni pastor Mrmchannel chuan nichin mai ama tha tum tu chu ban phak le ka pan ta in Pathian in apmangai chesin chu hriem afmangai chia ina lo ho to turina ko che ni dina hril le ta ni an ho tu pa chuan afmai lo ti chur zewin aral thom king chu thauta ti chuan mi ko mo bol le se hel tak ni thin kha pastor ma chuan thing thina tap ta ni hun rei tak lo tor to nat nate in thiam lo na te le thim na te chu in sum hau lo in ta pui homa ama le mai chumin naw pang ang mai na tap ta ni ral thom king anaw te fo chu an ho tu pa ang chuan lo thing thi ve in an ral thom an da tha an tap ve ta hlomani a then chu Pathian ming lam chuak mi win an tapa a then ero chu engma soi theilowin an tap hlop mai ni in khom tur lo kal mi pui te chuan makti nan en thap hloma an thil mu mek chu makti nei nan khatani
hei hi thil thei lo ani tun bain hetiang ang hi la thleng ngai lo ral thuam keng chungin a hu hoin hetiang in midang an la tap ngai lo wa an kal san thul thakin an om ngai lo boka an chak lo na midang huan tilang ngai lo wa biak in an lu chil na ngat phei chuan hetiang hian an la om ngai lo hrim ani ma se helai hmuna hian atakin a thleng mek chu ni sia mi tam tak mit mu lai nge in lial rual lo in a thleng ani pastor Mikaela chu an ho tu pa bula lo thing thi vein a ko kia vuana Pathian te na iril ru thu om che soiro ani chu na khoi mek cheni engkim hril vek ro atia an ho tu pa chuan van lam dak pain aril ru bun ruak tan ta tap chunga thu soini wangin atira chuan enge soi tia hria theilawa ma se atnuwa chuan aron tong fia theita a mitam takathat to an tam e bawangin an mel po ka chin chia vek seng lo hialani ma se zantin hian an mani ngai to na chuan min ti boi thina kamit ka china piangin an mel ka puthina an auri te ka hrethina ni mi chak taka ka in ngai thina ma se chungrila chuan ka ro phem em thina hetiang ang mi ni hi ka tu to lawa hetiang thil ti po hi ka tu to lo tak zetani tina soita ni ti chuan pastor kut chuwon sakin mintan puiro khongai takin mintan puiro enge ti tur ka hrelowa engtin nge ka top san theyang ti po ka hrelo thil poina satak ka khoi to wangin Pathian chon kei ang himin ngai dam ve du ngem kei ang mi hi engtin nge min ngai dam theyang tin aril ru churila om chu soi chuak ta a pastor Mikaela po chuan mitui ta soi chungin keile helaya in khom ve midang zong zong ti ang bok hian isu kal tangin angai dam thei cheni isu thi sen chuan kan sual zong zong te thilbol lo le ten om kan lo ti to zong zong te kha atleng fai vek to a iti ve tur om chun chu nangma in hlan chunga ama ne na tong trai ni ti na changa chuta an ho tu pa chuan alu lo buk ngata tap khur zoi chungin ka in pe he kanun ang he ka du to lo ani khamon na le be sei na inei ang he ka du ve a Pathian chu khriat chian ka du a zalen ve ka du to ni ti na chang le ta ni ral thum nen run pan lutin thi na thlen tir tumin an run thok chuka ma se chu biak in chhuat zola ngei mei chuan chandam na thu chamina tung trai ta zo kani asol na te puangin I suat ne na ngai tamadila ama chandam tur le khak danglam turin adil bokani chutia han tung trai chuan a mela danglam na mu theina langa ama thim na om chu engin a run khak ta ni chutia tung trai zo chuan pastor Mikaela chu makti mel taka en chungin keima hian danglam na thleng ka hre theiani ka thiang hlim to ti ka hria hei hi engtin nge ni thei ti na zot ta pastor chuan nui sang chungin a chan chu Pathian in angai dam to chelom tuna chuan mi tharini to a I mi hring hlui chu thi to a nangma engkim hi athari vekani ti na sang ta ni an ho tu pa chuan anau te ho chu mel kuala athen chu thing thi nan lo tapa athen chu makti nan lo phoi hai ti awak muwa ti chuan anni ho chu kowin unau teu milno ngai thateu he muna kan kalna chan kha chu dik lowa ma se Pathian chun kan kalna tur dik taka min thruain hetiang hi athleng tu reng alo ni zo kani hei nge hi ni kan thil zon dik tak chu ti na hril ta ni ti chuan pakhat te nan lo pen chuaka alo kala piang chu pastor chuan alo tong trai sak zela anuwa chuan in khom tura pung khom ni puite po chuan an run zom ve a ni chin maya an mani run rum thai tu te chu ron koin in ngai tam ton na ne chu muna chuan chanchin tha thil ti theina sang ber chu lo thleng ta ni in khom na lungchiat thak taka top tura ngai to kha rin lo lam de na kal ta zo ka tharum thona wa ha top to Pathian fangna thom kha chun zom le nin tuna phei chuan odang in a bel cha ta bokani ra thom ne na thil ti chetura lo thok chok te kha tuna chuan rikra pantum mi puite nen ding hoin Pathian fakin ansai hota athen chuan la thu pod trefum fe lo chungin midang zai rimilin on no chuwa veya until to no wanga mit tu thla soi chungin an thiam danin Pathian an fak ve ta ni ma se an how to pa pastor chala silayatin tu khan soi tu ne wangin mi puite chu ngoi ri turina hanzap daya ti chuan biak in chu re ta thuap maya mi zong zong chuan alaman ron hoita a ani chup mu thei khopin la khur rengani
chuta thopuya la haka thil engemaw hril cheu ka duwa chu thil chu keima mai chun ka hrefiat hiam che lawani tiabul han tan chuan atana wang khan a o cher deuh hleka mase a fia tha hle thawa athu sei chu sei chun zomin zanthum lian ta khan mu mang kaneya kamu manga chuan mun thim taka ka kala athim ema wangin engma ka mu theilawa riat tu reng reng om lo bokani ka hlauta a in dona le in beina kalo ma chon to te ain chuta chon ka hlauna sang zok daya a chan chu mun thim taka chuan ka sual na zong zong in min del tla ta wangani nun na kalo lak to zong zong te ka mi tha to zong zong te chuan min vole ta ni tia soile lai chuan midang te chuan ngoi rengin an lo ngai kha a ti chuan how tu pa chon soi chun zom zelin chu mun thim tak chu tlan san tumin thei to pa chakin katlana ma se katlana pianga thim chuan min zui zel awangin katlan san theilawa chuti lai chuan o ka hreta khoya ta lo chuak me ti po hria theilo khopin guilty na tanga ron chuak ang main ka hria chu o chuan kan to loin han hoi kwalte milotia ka han hoi kwal chuan eng ka muta atira chuan te takte hlataka bati eng ang chawin ka muwa ma se eng chu lo lian tu tulin eng taka lo changta ni eng chu lo nei chuan a chunga tuwe mo tei kwal ka muwa alo nai le zual chuan chiang takin chu pa mel chu ka mu theita a ka har hlola ka lo than hu vek mai ani ka har tu po chuan kamu mangchuan ka ril rual renga kamu mangchuan om zia na ya ka ti tur min thil nin ka hria ni tia soilai chuan pastor Mikael chuan ngun takin lo ngai tha ma se a hria thiam mel bik lo ani chuta how tu pa chuan chu kamu mang ne tangani nil chung chu ka ril ruwa thil danga leng lowa eng chunga ka mu mel khan ka ngai tu na luat ne em mai ani mu mang sakli mai tin theikil ka tuma ma se ni mina kan polin khoi kho ber nge kan bayang ti kan rel chuan kan zinga pakhat chuan he ko ran thi bay rot ta ni ti chuan he muna kan local huna chuan na thei ang bera che tumle kala chak renga midang thunun turin kala chak tok renga ni ti lan tir turin ru ka siam ta ni atia chuta anuk ula wangin han chol le deta soi chun zomin ti chuan he biak ina kan run pen lua email ka mu chi khan kamu mga ka mu mun thima ka omlaya eng chunga kalam pana local nge kha ini ti ka thei ta ni tia soile chuan mi pui ho chun lo tapa a therin pathian fakin anbanan lo phar chuaka chu mun chu ahma ayana sain tharawin lo khatani he thil na ran mai ani lawa thil theng palpon heklo pathian na tho ataka lo lan na ni zo kani pathian chuan he pol ho tu pa hi ni thum kalta khan mu mang te in he hunata hi na lo bu sai lok reng lo ni a hun le mun dik taka a mu tur mi hring dik tak chu chanda malo ni theinan a mu tir ta ni pastor Mikael chu thil theng chuna te ema hun rei tak chung chu heng hel pol ho chanda man ni theinan le an lo dang lam theinan lo tong trai thina ni ma se voina thil theng ang hi chu a bei sei ngai lawa pathianin helaya anin khomna hian helpol te chu chandam na chang turin aron hruai thengang ti aring phangai lo bokani afmai hupina chapta a hlau wang ni lovin makti wangte loma wangte pathian mangai na le thil ti theina afmu chian le zuala wangte ni ata azok ni an how tu pa chuan aril ru om soi zo lo tu wangin a soi chun zom le ta helai muna kan local khan tha avek cheu kan tuma nangni chu en tir na nak mangin kan ma kon du lo zong te vona nak mang cheu kan tumani ma se pathian chuan ruap man na dang lo nei renga he muna hian chandam na chang turte thima kan om to lo nan te beise na thar nei turte le kong thazok min ko mu turte in min lo tir reng zo ka lo ni tin soile ta ni ti chuan anaw te zinga pakhat chu lo pen chuak vein ani chu kum som ni mi verania ani chuan keipo seidu kaneyani aron dia a o chu zoin azam ve hle ti hriata chuta pastor Mikael chuan alu lo bu ngatin soi turin lo tia ti chuan chu pa chuan kum som pani mi kan ni lain ka chungte la ka ta rup bo kania mi bei tura ti lui thin kania he pola hian kum som lai ka om to ni
Pathian ka rin na chu hun rei tak ka ban san to a. A chan chu Pathian chu aom tak tak ani chuan hetiang thil he ka chunga a thlen tir ka ring lawa. Hetiang mi ka ni hi arem ti ka ring lo thin ani tin nuai lama akut chu biin. He ka kut hian lak le thei to lo tur thil tam takati to a. Mi te chu an sual wang pot ni mi lawin ka ti na thina. Chung ko tam takati cheto bokani. Chung thilawang chuan keima le keima ka in hua a. Ma se ka top san thei si lawa. Ka top san thei ngem ti po ka felawani. Chu hun rei tak chung ka ni na le ka thil ti thin chuani. Ma se pastora tong tai chia khan. Ka thin lunga Pathian oin. Ka ngak ring thin chea. Ka thei ngil ngai lo chea. Ka kal san ngai lo chea. Helai puna hian I ina ilo ho hun ka lo ngak ring thin che ni atia. Ti chuan ka ina ho ka du ti ka in thachua ka. Pathian in min din chan ang tak mi hring ni ka du to a. Ka chung te po zon chua ngai dam dil ka du a. Nun dan thara nun ka du to ni ti na soita ni. Chu ta zet chuan mi pui zinga tap lawa parpon to lawa. Chu tiang testimony chu thu van sa soi chone mo. Tung kam thiama thloi thlume mo ni lawa. Ril ru chung ril ber phor chuana dik takani. Chandam na chu atakin na khenga. Chanchin tha chuan atha tho tur dik tak thokin. Ril ru ke som to te tuam dama. Nun na nei to lo te chu nun na hruai le tin. Mel ma te po chung kuwa chantir ta ni. Pastor Mikael chuan sipai ho te chu hui khomin. Afma lamarun tira. Mi pui te chuan asir lama hualin. Chu muna zong zong apuya pang aliena te clear lowin an tong trai ho ta ni. Kauhran mi pui te chuan sipai ho te lua kut ngatin mal som na le an malam hunatan thil thazo kan dil saka. An mi ring lui kalsana ring tu nun kong an zo tan ve don ta ka wangin. Pathian ne na ven him na an dil sak bokani. Nu upalam pakhat chuan helpol ho tu pa chu pan tayin. Kum thum liam ta khan nang mani ang sipai pol te lokalin kan khuan run lu chila. An ni ho chuan ka fapan thruai ta a. Tun thlengin ka mule to lawa. An that nge yani ka ring tia hril chuan. An ho tu pa chu lo meng nuai ruin atol nunga. Ma se chu nu chuan abana nget takalo chel sakin. Ma se ka ngai dam che ni. I phu wang ni lovin. Pathian in kay po min ngay dam awangin. Kay po in ka ngai dam che ni. Tin Pathian in voi na achan dam ang chea. Midang te chan dam na man ruata na akman thay nan che. Mal ka som che ni ati chuan. An ho tu pa chuan. Chu nu ba na chuan at mayak phuma. Nau pang chi ang main atrap ta hom mayani. Chu nu chuan lau chelin. Ama ti na tu le akmel ma chua tong trai sakta ni. Chu ngay dam na thil ti thay na niya. Chu frost thil ti thay na chua niya. Hay hi I suat nung zui dan dik tak chua ni. Ti chuan chu nu din mun ang le a thil ton ang tong to. Kauhran mi pui zinga chuan an lo nuala. An ni po chu lo pen chuakin. Phubalak na chan tu thatak tak nei hlom ma sela. Ngay dam na le mangay na lan tiran thang ta theu zo ka ni. Chu tianga anin ngay dam na le mangay na an lan tir lai chuan. Chu biak ina chuan dam na ron thleng ta a. Sipai pol ho tan chau po ni lo. Kauhran mi pui te tan po lo thleng ani. Kum tam tak chung hliam dam thei lo te lo damin. Khak na chu ti kia ni na oma. Zalen na chu tui lian ang may na lo thleng ta ni. Anin khom chuan darkar engi moza ta o ta a. Tu ma chuan hon tum lawa. In khom na ti to pon phal hek lawani. Achangin an zaya. Achangin an tong traya. Achangin testimony an ngai tha a. Achangin an tapa. Achangin an nui ho le a. Chu hun lo bom chu an zavayin nuam ti takin an mang ta ni. Chu biak in le kauhran ni dan tur dik takaniya. Hun ruwa sa ang le ti tur ruwa man sa ang akal ringot lovin. Pathian ne na in to na le nun in thak dang nam na hunan mangani. Ni tlak don chuan chung helpol ho chuan ho na turan nei talawa. An ral thu man hlan to wang le ring to anin le to wangin. An pol puite ne na an le thei to lawa. An net le ni chuan phasan tu tia thak mabagan lo ni ta a. In hum him na le na turan man mo ta ni. Pastor Mikael chuan kan ne na hian in venga. In zel dan tur chu kan ngai tu ho don nia. Kan chung ko mi in ni to a. Chung ko kan in kalsan ngai lo ti na hrila. An ni chuan rang takalo pomin. Kauhran chung ko rang te chuan chen na tur le ei turan lo ruwa man saka.
nun bultan thaturin an tang ho ta ni an thil ti chu hlo em ema a chan chu an pol puite an mani zong turin an nun kalani chuan mi zong tan hlo don ani ma se tu ma chun chu sun hlau lowa a chan chu Pathian na tho ro pui le mak takan mu zo chia an tan chuan hlo tur to lawani Pathian in an mani tha tum tu te tidang lamin ama zui tu tan asiam the ni chuan thil dang eng po lo thleng se chu milaka po chuan Pathian in aveng him thei tian chiang to ni chu thil thena tang rei lo te a chuan chu mi ram bial pum puya chuan thil thleng chung chang chu dar ta atira chuan mi te chuan an oi lowa a chan chu ral thom keng helpol ring tua in pen la ngai lo wangani an zinga tu ma in an ral thom hlanin ko khranan na zom ngai lova chu wang chuan mi in chu thil thleng an oi lo chu em ani an tan chuan amakin hriat thiam harve em ani ma se mi ten chu Misual in peten mu nu le an testimony ngai thak nu chuan an mel le an nuna tider melan pubok si lawa an oi lo thei ta lawani chu Misual zinga then khat chu an khuwa hoin rei tak in munawan nuwa an chung tenen anin sui khom le ta a nu le pa ten an fapa thitowa an ngai te chu an mule le ta a nu then khatin an pasal le tur po an be sei to lo ten nei le boka an fa te chuan an pa te chu an lo thra chiang to lo hialani kumsom pathi mi ni laya ru bo tok tu po kha a chung te ne na ho ve ta a abo chung zong khan anu chu chum lo chat lowin alo len le theina na tong trai thina ni an khuwa then tir chuan anu chuan lo phre mai to lowa nau pang mai ani laya ru bo kha tuna chuan tlangwal pui tling alo ni to wangani anu chuan afa pain a ko na o hriat chia chuan afa pa bo to kha ani ti kheta a alama atlant nai na pom vonga mit tui sur zung chungin Pathian te na lom thua soi tamol molani bang lova atong trai na chu chhani na omta a afa pa chu alo le ta ni chu tlangwal nge chu ni tuna he chan chin zong ziak tu chu ti chuan an pol ho tu pa po kha tuna chuan chu mi ram biala thuril tular berzinga mi lo ni ta a khorang akalin mi te ne na a testimony soi zerani anun hluya tumi ani ti le enge ti thin ti mi te nan thriat chian em awangin a thuril chu thok tha em a ani ang mi hring po Pathian in angai dam thei ni chuan tu po ti dang lam thei ti mi te chuan an ringa Pathian in a chan dam thei lo le ati dang lam thei lo khopa hla to le Pathian khongai na phu to lo khopa sual anom thei lo ti mi te mu a atakalan tir tu lo ni ta ni thil mak thlen na ko hran po kha lo thang zelin thil thlen dan le Pathian in a chen chil na chan ve pe sein mun thang tangin no pan khom thina ton ma mi somnga rual in khom thin kha tuna chuan za chuang da yan lo ni ta a biak in building point azo ta lo hialani pastor me ke ela chuan kum engmosat liam nuwa po thil thlen dan chu makala ti renga khamini a khan eng thil dang lam big ma ti lova roman lok le tumru po nei khan lova atong trai top mai ani ti chu mi te ne na soi thin dan ani mi ten thria se du chu thil zong a hian chan na kan ma mo vek lem lova mi chak tak le mi te thei tak kan ni kher po tul chung lawa chuai chuan rin omna le du na tak kan nei poi mo zo ka chu kan nei ni chuan kan rin phak ai na sign Pathian in min mang thei ani Congo rama ko ran ho thil to na tanga kan hriat chua tak chu Pathian nen chuan ti thei lo om lova ral thuam a in tong trai na in thila ti thei zo ka huat na a in mangai na achak zok ti hi ni he thil theng tak ania he muna thleng thei ni chuan khovel mun dang khoya po thleng ve thei ni tin Pathian chuan na la thok reng em ti te thil mak ala ti reng em ti te tong trai da hian om zia nei tak em ti te rin hlel na i nei thina ni chuan he chan chin mang hian rin na lo nei tawang che Pathian chuan mi te thin lung ti dang lam turin na la thok reng thina ban phak lawa in ngai to te ala pot nai renga mi bo to te ala hroi kir thina mel ma te chu chhum ko ala siam reng thina thim chu enga chan tir ala ban san chuang lawani mi torot le rau sang na em mai heng hel pol ho thin lung ti nem tu le he Congo rama biak in lu khat tu Pathian hian nang po i thil ton mek le idin mun ton mek a khan atan pui thei che ni engma hi la dang lam lova Pathian chuan thil ala ti thei renga
alarin renga mamo tu titan ala che chuk ren thina ama ring tu chu minaran ve mai poni se thil ro puile maktina man ruatan ala mang thei ren thina ni amen ole tun tuma tan chon khati song khani le phose kan thu ngai thakte lelpan kan za tan man min som sakro se amen